باش تماشاوان هجا و برس شب باش تماشاوان هجا و برس برنامه کدین یه ریوری کردستان ام بهورنه برنامه یک تایبتیه چما کرد لاناتولیا ناوینن یان جی بگوتنه کدین کی کرد آنین اناتولیا ناوین بری کردا کی لاناتولیا ناوین بون و چما او مروین بری کرداش اناتولیا ناوین درکتن کده چون یگو تاریخ عثمانیان و دولت ترکیه جمهوریت ترکیه زانبه بگمان و زانبه به چما کرد هاتنه ور بله اناتولیا ناوین دمکه ده خودیه هنک مروین دم بون لی پشتی دمکه عثمانی لور بشه بون نه تنی اناتولیا ناوین گلک دورین دنیه هرمی کتن بن دست عثمانیان او خستنا بن دستان یه هرمی حتی روژه ایروژی بردوام دکه دمک یوساده تماشاوان هجا ام برنامه اناتولیا ناوین جواره پیشکش دکن دمک دکو هین برماین عثمانی امپراتوریا عثمانی ایروژی بردوام دکه یعنی دست دریش کرنا خاکین ملت جیران هون دزانن دمکی به تایبت فان روژن هانی دمکه تفله و هنکی که دناف برا دولت ترکیه و دولت سوریه ده هنک پرستر کتنه لهر هیله دولت ترکیه گفاد خو لدردور خو دردور جیرانان لهر هیله تهدید دشینه دمکی وساده ام برنامه اناتولیا ناوین جواره پیشکش دکن بگمان ام نخوازن که هرن تو ولات یا جی آخین ملتین دن مینا عثمانیان اشغال بکن لی بشک ملت ملورا دجی مخواست ام جواره چندوان هنروان دیروکوان جواره ایشف پیشکش بکن راست روشا روشلاتا ناوین ایروش نکی تفله هوه لی دیساجی امیم هفدوره ایروش چند هنرا کردن اناتولیا ناوین ببینن و امی بپیسن ورن ام دسپیک سلاوی لوان میوانی خوی گود استودیو ده جه اناتولیا ناوین لور آمدنه سلاف که بدونان هم همو بخیر هاتنه سر سلام تماشاوان هجا حتی ساعت 11:30 ایشف امی به هفدورا بن لی ورن بریگو ام درباسی ناوا برنامه خواه یا زندی لور ببن ما بکرتاسی جوار فیلمک لسر کردین اناتولیا ناوین پر بکرتاسی ما فیلمک لسر وانا آماده کری بگومان ایروش جچم چیا و باجارن و هرمی بهتر دیروکاوی ملتیش مره لازمه ورن ام هنه که هرن دشتین چورم کونیا و انقرای و املوان هرمان بگرن کردان لوی داری ناس بکن جیانا کردان ده کوچبری این نتیشتکی نه کوچبری لکردستان خودی رهن دریجه رین کرکوک و اناتولیه رین قرسه باتوم و بشکیکه بچیروکن کردین کوچبر دجنه ایروش ام لهره مکینه که ناکوه ناو آخا کردستانی لی کردستانیان مهرین خواه لی خستنه لوما جی دیروکا هرمی بهتر دیروکا وی ملتی جمارا پیویسته ایروش ام لدشتین اناتولیا ناوینن و سترانین کردین انادولی ایروش دناوا آوازین خود حسرت آخا باو و کلام ودشیره
دستانا گوبری 205 سالی دست پیکریه هین بداوی نبویه. قهرمانی وی دستانی کردکی سرحشکه. بگوتنه کدن برخدان وانه. ناوی وی دستانی جی چال کرنا بساغیه. بری 205 سالی جی کرکوک بگره حیا آمد دیرسم آگری آدیامان بوتان و گلک هرمین دن این کردستانی به 10,000 کرد کروان به کروان بر به آناتولیا ناویم فکشیان. بگوتنه کدن او بر بوی هرمی و آجودن. لی چما او ملت آخا خود هیله و بر بدشتین بیناو نیشان فدچه. یینکو دیروکا ترکینکو جا آسیا ناوین هاتنه رینکو پی خواگهاندنه آوا کرنا امپراتوریان و ساس کرنا جمهوریتان بکرتی یینکو دیروکا امپراتوریا عثمانی زانبه و برسوا چما کرد هاتنه کوچ کرنجی زانبه. متودن که کومالا ترکیه پی آوا بو یک جیجی کوچ کرنا ملتین دن بو. کمکجین کو بسروان دانی بون و هینجی دکه. وان اف متود جباو کالین خوایین عثمانی گرتنه. بهاتنا عثمانیان جمزابوتامیای را ریه کوچگرینه جیو بون. نشته جهین خریستیان جه آناتولیا ناوین درخستن و کردین کوچبر لور بجه کرن. یعنی دهیلین خرا کرن جبو هبونا خواه. آرمانج یک بو. دورخستنا کردان ده عینی وقتی ده تیمانیا ترک کرن و تن کرن آوان. و دور خستنا خریستیانان جی با آرمانجا ششتنا هرمی جی اولیندن این نمسلمان بو. جبر کوان مسلمانتی بکارتانی. یعنی عثمانیان اسلامی اشخواره کربون سلاح یکمین جبویت نکرنا ملتیندن. پیشی هرم جملتی ور ششت و پاشی جی بری کروانی کردین کوچبر دانه دشتین آناتولیا ناوین. ایروش بگیرانی کردین آناتولی ل دشتین کونیا، چورم، کایسری، کرشهر، اسکیشهر، آکسارای، آداپازار، بورسا و گلک نافچیندن این آناتولیا نافین دمینن. لگوری تیگوتن نزیکی 2 میلیون کرد ایروش لوردجین. جوان 1,500,000 یکو بری 25 سالی هاتنه بر. عشیرین کردان اینکو لوی هرمی دمینن اوه. آخچمی پشتی سال 1700 چونل در دوری سیواسی بجه بونه. 300 مالباتن و هردم به هفردشین. ارو کچلی لطوکات و آماسیا دشین. 400 مالباتن. ملی به تایبتی کارینوان شوانتیه. جدر دورین دیرسمی هاتنه لنافچین چورم عثمانجک بجه بونه. بخواه 20 مالباتن. عشیرتا شیخ بزنیان. او عشیرت جه 120 مالباتان پیکتی. او پرچه جه عشیرتا شیخ بزنیان کرکوکینه. جه آلی سلطان سلیم و کوچی هایمان کرنه. بشاروانتیا خواه پرتین ناس کرن. شیولی عشیرتا شیولی دنوا فدراسیونا شکاکا ده جهت گرن. بادلی پرچه که عشیرتا کرشلی که لدردورا آمد اوانی دیجین نزیکی 200 مالباتینه و او جعلویتی درباسی سنیتیه بونه. دنوا یوزگات و دردورین ویده دیجین. حاجی بنلی او عشیرت دنوا فدراسیونا ملی ده جهت گرن. 200 مالباتن و جدیر سمی آنجی جه کراجاداغ هاتنه در. لنافچه انقره بالا و گندین ویدیشین. خاتون oğlu 300 مالباتن. هاتنه کوچگرین جه کاراداغی پرچه یک عشیرتا ملینه و لیوزگاد دشین. ماهاسی پرچه یک عشیرتا ملینه و 300 مالباتن لدردوری کرشهری دشین. عمرانلی
ji Cezîra Botan hatine perçeyekî Federasyona Eşîreta Raşwanan îro bi tevayê hemû li navçeya Konya gundên kuleyê bicih dibin. Bereketlî hezar malbatin niha li Kırşehirê bicih bûne. Tabûroğlu koyçerin û li Bakurê Kırşehirê dijîn. Cudîkan tê gotin got ji Şirnex derketine 200 malbatin. Xalîkanî ji navçeya Rawandoz Kalîfanî hatine. Li Başûrê Kurdistanê di navbera Erbîl û Koysincek de bi navê Xalîkanî gundek jî heye. Ev yek jî dide diyarkirin got ji derdorê Rawandoz hatine. Xalîkan Kurdên babanin, perçeyekî eşîreta Raşwanan e. Sefkanî perçeyek eşîreta Raşwanan e. Bixwe koçerin li gor gotina dibêjin belkî perçeyekî eşîret û Federasyona Ertirûşê be. Nasirlî 700 malbatin di destpêkê de di nav Federasyona Millî de bûn, piştre jî tevlî Federasyona Pesfana bûn. Trikan 400 malbatin li navçeya Ameda Xanî û derdora wê diman. Lê nêzî derdorê Enqereyê niha bicih bûne. Atmanîkan li gorî kincên ku li xwe dikin dişibihin eşîreta Herikî. Ji Botan an jî ji Betlîsê ne. Li nêzîkî Enqereyê dimînin. Zîrikan hejmara wan nêzîkî 500 malbatî ne. Li Rojavayê Enqereyê dimînin. Cambek hejmara wan nêzîkî 5000 malbatin. Perçeyekî eşîreta millî ne. Bêhtir malbatên wan li Konya û derdorên wê dimînin. Li bajarê Kırşehirê û derdora wê eşîreta Mufkî dijîn. Li gundê navçeya Cîhanbeylî eşîreta Sevîde bicih bûne û li navçeya Konya girêdayî gundên Kulû eşîreta Cilikan bicih bûne. Têkiliyên malbatî û eşîrî heya demekekîn jî li nav Kurdên Anatoliyê xwedî cihekî girîng bû. Belkî jî ev yek ji bo îparastina netewa xwe bû. Gelek milletên din mîna çermesoran û hinek milletên din ên li Başûrê Efrîqyayê îro ji îyan tunene yan jî bi nasnameyeke din têne naskirin. Tiştê ku hate serê wan ew gihandin vê rewşê. Lê Kurdên Anatoliyayê jê destpêkê û heya niha di vê hêlê de xwe girtin û gihiştin heya roja îroj. Belkî ji ber ku dewleta Tirkiyeyê di dema komarê de giraniya xwe dabû ser komkujiyên Kurdên Kurdistanê û tunekirina wan, Kurdên Anatoliyayê ji bîr kiribûn. Loma jî îroj Kurdên vê heremê ji gelek Kurdên Kurdistanê bêhtir çanda xwe parastine. Bêhtir bi ürf û adetên xwe ve girêdayîne. Heya roja îroj jî heya ku zarok neçe dibistanê nikare bi zimanê Tirkî biaxive. Dema ku mirov derbasî gundekî Konyayê dibe, mirov dibêje qey ku li Kurdistanê ye. Erf û adet, çand, ziman, têkiliyên wan yên civakî û jiyana rojan e. Ti ferqa xwe jiya Kurdistanê tune. Kurdên Anatoliya navîn ji ber ku ji heremên cuda cuda ji Kurdistanê hatine loma jî mirov Kurdistaneke biçûk li wir dibîne. Li wir jî mirov rasta lehce û mezhebên li Kurdistanê tê. Kurmancî di milî û şêxbizinî zaravayê Kurdên Anatoliyê ne. Kurmancî zaravayê bîngehî ne. Her wiha di miliyên wir êdî gotinên kurmancî jî di nava zaravayê wan de gelek in. Lehceya din ku heya roja îro jî xwe diparêze zaravayê şêxbizinî ye. Ew şêweyekî soranî ye. Bi eslên xwe ew ji Kerkûkê hatine.
و ناوی عشیری جی ایدی لزراوای وانجی بویه. ایروش بگیرانی کردین اناتولیا ناوین سنینه. جبرکو بشکه جو کردین علوی در باسی مذهبی سنی بونه. تأثیر اولا اسلامی حیاروژا ایروژی هیه. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بتایبەتی پشتی ساڵên شێستی bayêşiyarbûna netewî hêdî gihişte Kurdên deşta Anadoliyayê. Di serî de tevgerên mîna DDKO li wir dixebitîn. Piştre êdî Kurdên Anatoliya Navîn di nava partî û rêxistinê Kurdî de cihê xwe girtin. Pirsên welatparêziyê vedgerin demê Kurdistan Tealî Cemiyeti. û wê demê ji navçeya bala ya girîdayê Enqereyê ji maqûlên Kurdên Anatolyayê Hacı Mehmed Efendî cihê xwe tê de girtibû. Di demê dawî de Kurdên Anatoliya Navîn ji her demê bêhtir xwedî li nasnameya xwe derdikevin. Ne tenê bi hestan, lêbelê bi rêkxistinî êdî li netewa xwe xwedî derdikevin. Hîn bêhtir, aktif dilivin. Hem ji bo pirsa netewî, hem jî bi giştî ji bo pirsa demokrasiya Tirkiyeyê. Mîna HP û DP hatip jî ji her hêlê de xwedî rêkxistinên xurtin li nav Kurdên Anatolyayê. Di vêriyê de serokê Partiya Kedagel yê Enqereyê Avokat Fayiq Candan jiyana xwe jî da. Ew yek ji Kurdên Anatoliya Navîn bû. Dîsa divê bêgotin, îroj serokê Partiya Demokrasiya Gel Hadep Murad Bozlak jî ji Kurdên Anatoliya Navîn e. Ji destpêka xwe de heya roja îroj Kurdên Anatoliya Navîn li dijî Asîmlê rabûne. Serî rakirina Haciyê Bixorcu ku bi eşqiya ew dane naskirin li hemberî Mustafa Kemal nimûneya neqebûlkirina serdestiyê ye. Şiyarbûna giştî ya gelê Kurdistanê, Kurdên Anatoliya Navîn jî bi xwe re rakirin. Bi sedan keç û xortên Kurdên Anatolyê vegeriyan Kurdistanê. Piştî 205 salî. û gelek ji wan jî jiyana xwe li Kurdistanê dan. Hacî Dumanlîdax, Cemîl Seîd Barlas, Rayka Kart, Nuray Keçelî û bi dehan keç û xortên din bûn xala destpêkê ji bo yê vegera axa bav û galan. خراب باشی برا سی حفظ جلو ربزالو نمگو که به مسجدتارو یا شلو لگه خنا فکر تیلتارو مگو معم عریفو سی عریفو بیشه رمزانی مجبرو لولو بکاری به مرلو
نمولو شيخ خوفي كاليتا مولو ميروتي كرنا مزوتي بله تماشاوان هیجا و بریز جارک دن شب باش ما لکردین اناتولیا ناوین گهدار و تماشا کرن بگمان لیکولینا لسر کرده اناتولیا ناوین ده هندری نیف ساعتی ده نای گوتن ده هندری 10 ساعت دیشی بلکی نای گوتن چیروکا 205 سالی ده هندری چند ساعت ده نممکنه گو مروف ببیجه جارک دن شب باش تماشاوان هیجا گلک تماشاوان ما خواستنه گو ام هنکی نماره تلفونی جوان را لسر اکرانی بهلن امی نهاجور تلفون خو بجنو مسر اکرانی جی یعنی کی بدن سکناندن